Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame mu kwa gatatu kwa 2023 ubwo umunyamakuru Kenesi yamubazaga ku cyizere abanyarwanda bagira kandi abikongo bavuga ko baziyomekaho ka Rwanda Petit Pays binyuze mu kukarasaho, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Commander in Chief yaramusubije ati wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nkaho ari ugukina ariko wenda bikaba ari na serie. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa nicyo gikuru. Ibyo bwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 2023 naratunguye cyane bikomeye maze kwemeza umutima wanjye ko ibyo mbonye niyo byaba atari byo yaba ari inkuru nziza ku Rwanda. Nakubitanye n'inkuru nkuru ivuga ko u Rwanda rwamaze gushinga mu mushinga washibutseho ubufatanye n'ikigo cya Rafael. Yego, Rafael. Iki ni ikigo kizwiho gukora ubwirinzi busakara ikirere ku buryo ibisasu by'abanzi baha nabiyo bihagera bigashirira bushirira bikayunga nk'amashara, ba nyirabyo bakabura uburari n'ishakiro, muri make bigasamwa nkaho bitahageze. Hirwa Arts, Eva Rura n'abandi kuri X. But Rafael is proud to have inaugurated its first headquarter in African continent, which serves as a living example of our partnership and shared vision. We are honored to have commemorated the momentous occasion with the distinguished leaders and guests who attend the ceremony in Kigali, Rwanda. Our top executives touched down in Rwanda for historic event alongside the Rwandese defense and security leaders. Rafael is excited for what future holds for this partnership. Ubutumwa babuherekesheje amafoto y'ubwirinzi rurangiranwa bwa Israel bwitwa Iron Dome. Ugenekereje mu Kinyarwanda n'ubutumwa bwageraga buti Rafael itewe ishema no gushinga icyicaro gikuru cyo ku mugabane wa Afurika nk'urwego rw'ubufatanye n'intumbero dusangiye. Dutewe ishema n'ibirori by'agatangaza byitabiriwe n'abayobozi beza n'abashyitsi bagatangaza Kigali mu Rwanda. Abayobozi bacu bo ku rwego rwo hejuru bageze Kigali basanga abayobozi b'ingabo n'inzego z'umutekano muri uyu muhango w'amateka. Rafael itegerezanyije ubwuzu n'ibyahazaza ashingiye kuri ubu bufatanye. None mu byukuri Rafael ni bantu ki? Byandike muri Google ushobora kubona ibifitanye isano n'ibyo ngiye kukubwira. Iki ni ikigo karundura cy'abanya-Israel, ushatse wavuga ko ari cyo cyanatumye Iran n'abandi banzi bazira Israel batabasha kwisiba ku ikarita y'isi, ngabo tuzasiga ku isi bazasigare basiganuza icyahoze ari Israel nk'uko badasiba kubihiga. Aba nabicaye bacura ubwirinzi bwa Iron Dome buzwiho kumera budakanje misile zitajya kure. Aba kandi bahaye ubu bwirinzi ubushobozi bwo kumira rokete n'ibindi bisasu nka Morutier, maze banafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ubundi bwirinzi buri mu 10 bwa mbere bukomeye mu isi bwitwa David Sling. Aba banakoze ubwitwa Spider, bakora Shafrir, bikorera Popeye, bikorera Iron Beam na Trophy, hamwe n'ubundi bwirinzi bukaze misile zigonga maze amabere y'uzirashe akikora tonze. Kwa 28 y'ukwezi kwa 2025 ikinyamakuru Nyarwanda cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti igisasu kimwe gitwara asaga miliyoni 150. Byinshi ku ntwaro RDF yakoresheje ishwanyaguza ibisasu bya FDLR na FARDC. Ku wa mbere tariki ya 27 Mutarama 2025 nyuma y'uko M23 itangaje ko ifite umujyi wa Goma, nibwo abantu bose batunguwe ubwo babonaga ubwirinzi buhambaye bwamamaye nka Iron Dome igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje kishwanyaguza ibisasu byaraswaga mu mujyi wa Rubavu birashwe na FARDC ndetse na FDLR. Iron Dome ni izina ryamamaye nk'ikoranabuhanga ryihuta rishobora kurasa ibisasu by'umwanzi bitaragera aho bigomba kuba. Numwe mu ngabo zikomeye mu bijyanye no gukumira ibitero by'ibisasu, ikaba yarakozwe n'ikigo cya Israel Defense Forces ku bufatanye na Rafael Advanced Defense Systems na Israel Aerospace Industries IAI. Mwumvishemo ko harimo na Rafael. Ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel bwashushanyijwe muri 2005 maze butangira gukoreshwa muri 2011. Iron Dome
yagenewe gukumira ibisasu bito na za misile. Ibyo bisasu bikaba byiganjemo iby'imbunda, mortars ndetse na rockets. Ubwirinzi bushobora gukurikirana ibisasu byoherejwe no kubimenya mbere yuko bigera ku butaka bukabyangiza hakiri kare. Iron Dome igizwe n'ibice bitandukanye birimo radar, mudasobwa cyangwa se computer ndetse n'ibisasu bipfubye. Radar ya Iron Dome ifata ibimenyetso by'aho igisasu cyaturutse n'aho cyerekeza. Mudasobwa yo igenzura niba igisasu aricyo gishobora guteza ikibazo, niba kandi icyo gisasu kidashobora kugwa ahantu hakomeye ntabwo bagipfubya mu rwego rwo kwirinda guta amasasu hatari ngombwa cyane ko abahenze. Ku rundi ruhande ibisasu bipfubya biri mu bigize ubu bwoko bw'ubwirinzi. Iyo habonetse igisasu gikomeye cyangwa gishobora guteza ibyago, Iron Dome yohereza ikindi gisasu cyo kugipfubya bigasakiranira mu kirere bikarangira kitabashije kugera aho cyagombaga kugwa. Iron Dome ifite ibizwi nka launchers ziri hagati y'eshatu n'enye, kandi buri launcher ibitse ibisasu bipfubya bigera kuri 20 ibizwi nka interceptors. Ibi ni ibisasu bihenze bigura akayabo, kuko nk'ubwo intercept imwe igura hagati y'asaga miliyoni 100 na miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko launchers enye zibitse asaga miliyari 12 nk'uko tubikesha amashakiro atandukanye arimo na Wikipedia. Bivuze ko guhagarika igisasu kimwe cy'umwanzi bitwara atari munsi ya miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni menshi. Ubwirinzi kandi bunakoresha bateri ziri hagati y'10 na 15, aho buri imwe ihagaze amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'asaga miliyoni 40 na miliyoni 50. Mu bisasu birasa ibindi bisasu u Rwanda rwamanitse munsi y'isanzure ngo bisibe inzira zose zacamo haduyi cyangwa zigacamo n'ibisasu, harimo n'ikinyamaswa cyitwa The Sky Dragon 50. Urubuga rwitwa Army Recognition ruvuga ko u Rwanda rufite iyi Sky Dragon 50 izwi nka GAS2, ikaba ari nayo version ya nyuma. Iki ni igisasu karabutaka gifite ubushobozi bwo gushwanyaguza ibisasu, by'umwihariko bukaba bukubita hasi ibisasu bikiri mu ntera y'ibirometero 130. Igisasu cya Sky Dragon 50 kizimya kiri mu muryango w'ibyitwa interceptor, kigendera ku muvuduko uri hejuru ya metero 1000 mu isegonda rimwe. Ibi kandi byongera ku kuba ishobora kugendera ku butumburuke bugera ku birometero 20 uvuye ku butaka. Iyi kandi ishobora kurasa mu byerekezo birenga 12 icyarimwe, bikaniyongera ku kuba ifite ubushobozi bwo kurwanya ibisasu byinshi icyarimwe nubwo byaturuka mu byerekezo bitandukanye. Ibyo bituma ikoreshwa neza cyane mu gihe hari ibitero bikaze cyangwa intambara, nk'uko tubikesha amashakiro atandukanye harimo na Wikipedia. Chinese Military Magazine cyangwa Kanwa ivuga ko ikigo cy'Ubushinwa cya Norinco aricyo cyagurishije u Rwanda ubu bwirinzi, ndetse rukaba ari nacyo gihugu cya mbere cy'amahanga kibufite. Ikindi kuri The Sky Dragon 50 nuko ishobora kurasa mu byerekezo birenga 12 icyarimwe nk'uko nari nabigarutseho. Hari amakuru avuga ko u Rwanda rufite ubwoko bw'ubwirinzi kuva muri 2014, bikaba bivuze ko rubumaranye imyaka hafi 11. Iki kinyamakuru cyandika mu Gishinwa nakubwiye ko kijya kure kigakura imitima abatinyaga u Rwanda n'abarota kurutera banyuze mu kirere gipfumurwa n'amaso bikagorana kugipfumurisha amasaso. Aba rero nyine nibo baduhishuriye ko u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere kibitseho ubwirinzi ngamburuza bihugu Umushinwa yacuze agendeye ku bundi bwirinzi bwe buzwi nka PR12. Ikinyamakuru Kanwa kitari kizi ko u Rwanda rwibitseho Iron Dome cyanze kurya iminwa cyemeza ko ari bwo bwirinzi buhambaye barizwa muri East Africa. Ibi mubwiye bigize ijanisha rito kubyo naguteguriye. Imbuga nyinshi zandika ibya gisirikare nka onechinatimes.com zemeza ko u Rwanda rwibitseho iki gikoresho kirurinda kwikorera amaboko iyo rwigabijwe n'umwanzi ubugira kane. Ndacyakubwira ubwirinzi utigeze wumva, kubera ko ubu tumaze kumva ubwirinzi bubiri karabutaka aribwo Iron Dome na Sky Dragon bukaba butarashirayo. Reka tuvuge no ku bundi. Ku wa gatatu ukwezi kwa gatandatu 2018, Salah Lesedi, umunyamakuru wikundira iby'ikoranabuhanga mu bya gisirikare, yashishimuye inyandiko ndende maze ayitamiriza umutwe ugira uti Rwanda to buy Russian defense system. Ugenekereje mu Kinyarwanda, yaraduhishuriye ko u Rwanda rwari rugiye guhaha ubwirinzi bwo mu kirere bw'Abarusiya. Yego, Uburusiya bwa bundi bufatwa nk'igihugu cya mbere mu kugira ubwirinzi bw'ikirere bukomeye. Nkimara kubona iyi nkuru narashidikanyije, ariko numva namusaba imbabazi nsanze n'Abarusiya ubwabo barimo nabo mu biro ntaramakuru by'Abarusiya TASS baranzize ko u Rwanda runyotewe no kwibuka ikoranabuhanga ngari karindi mu bijyanye no kurinda ikirere. Aya makuru busanzwe atabambwa ku byapa ku mihanda migari n'amasoko yanahamijwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nyuma y'ibiganiro bisize umunyu yaraherutse kugirana n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Madame Louise Mushikiwabo. Icyo gihe Sergei Lavrov yaragize ati dufite imikoranire myiza mu bya gisirikare ndetse na tekinike.
igisirikare cy'u Rwanda, igipolisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano zabo bakoresha akajugujugu zacu. Rero ubu turi no kuganira ku bwirinzi bw'ikirere. Basubije inyuma gato muri 2017 ubwo habaga umuhuro mu Burusiya, maze muri 2018 Kigali mu Rwanda twakira minisitiri w'ububanyi n'amahanga urambye kurusha abandi mu mateka y'isi bwana Sergei Lavrov. Ibiganiro byakomeje kuba byiza nubwo none ntazi birari, kuko kugeza aha nanjye ntazi ubwoko bw'ubwirinzi Uburusiya bwahaye u Rwanda, niba ari S-300 cyangwa S-400. Muri iyo myaka ntabwo ari u Rwanda rwonyine rwatekerezaga ubwirinzi buvuye mu burasirazuba bwiza. Muri ibyo bihe kandi nanone ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyitwa Kommersant cyatangaje ko ibihugu byo muri Afurika birimo nka Guinea Equatorial byari byatumije ubwirinzi bwa Pontsilwan. Pontsilwan nabwo ni ubwirinzi karabutaka mu bijyanye no kurinda ikirere. Igihugu cya Misiri nacyo cyahawe ubwirinzi buteye imbere bwa 3D bugenzura ikirere buzwi nka 59 NA6AC Prontivich. Ubu bukaba ubwirinzi Abarusiya bakoze kugira ngo bajye babugurisha hanze. Igihugu nka Maroc nacyo kiri mu bihugu bya Afurika byari bikeneye ubwirinzi bwo mu Burusiya, ariko nacyo kiri mu bihugu bya Afurika byari bikeneye ubwirinzi bwo mu Burusiya, ariko kibanza guca mu Bushinwa hamwe nakubwiraga kigura Chinese Sky Dragon 50. Ubu ni bwa bwirinzi nakubwiye ku Rwanda rwibitseho, maze icyo gihe Maroc yinyabya mu Burusiya nayo hashaka ubundi bwirinzi. Ibihugu bya Afurika byagendaga kuri uwo mujyo bisa n'ahari byinshi, bisa nkaho kwitegura intambara mu bihugu bya Afurika hari ibintu bakora buri munsi. Kuri uwo mujyo rero u Rwanda rufite abanzi barimo abavuba n'abakera ntabwo rwabyibagiwe. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere 2023 igisirikare cy'u Rwanda cyarashe indege ya Sukhoi 25 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyo ndege u Rwanda rwayirasheho ubwo yinjiraga mu kirere cyarwo mu karere ka Rubavu. Ntekereza ko ushobora kuba warabonye amashusho y'iki gikorwa cyabereye i Rubavu. Ahagana saa 11 z'umugoroba zo kuri uwo wa kabiri nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'iyo ndege iri kwaka umuriro ku ibaba ryayo ry'iburyo. Amafoto yashyizwe hanze yagaragaje iyo ndege yatobaguwe n'amasasu ku ruhande rumwe iri gushya ibaba ry'iburyo nyuma yo kuraswaho n'abasirikare b'u Rwanda. Aba ntabwo ari indege barashe ngo babashe kuyipfumura inagwe hasi, ibintu byagizwemo uruhare no kubikoranya ikoranabuhanga rihambaye. Nubwo bimeze bityo ariko no kuba barabashije kuyihamya bakoresheje imbunda bateruye nabyo byagaragaje ubundi buhanga. Iyo ndege rero yahise isubira i Kongo yiruka cyane ijya kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma, maze kubera uburyo yari iri kwaka umuriro abantu bagerageje kuyizimya. Icyo gihe u Rwanda rwararakaye rusohora itangazo rivuga ko indege yavogereye ikirere cyarwo, ndetse hahise hashyirwaho ingamba zikomeye zishobora gutuma igarutse yaraswa. Mu magambo y'abayobozi bati uyu munsi saa 11:03 z'umugoroba Sukhoi 25 ya DRC yavogereye ikirere cy'u Rwanda ku nshuro ya gatatu. Ingamba zo kwirinda zahise zifatwa. U Rwanda rusaba Kongo guhagarika ubushotoranyi. Abaturage bari ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Kongo bumvise ikintu cyaturitse cyane ubwo iyi ndege yaraswaga. Mbere y'iyi nshuro indege za FARDC zavogereye ikirere cy'u Rwanda inshuro ebyiri, ndetse rimwe yigeze kugwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu ihamara umwanya muto nk'uko turi buze kubigaruka. Ariko se uzi igikoresho u Rwanda rwari rukoresheje uwo munsi? N'imbunda bafata mu ntoki cyangwa bashyira ku rutugu. Abazobere mu by'igisirikare izi mbunda bakunda kuzita manpads. Abacurabwenge ba FARDC babonye iyo manpad barasiye indege bahita batangira gutekereza ibirenze ibyo. Taritari kibuno mpamaguru mu kirere cyo mu Bushinwa bahise bajya gushaka indege zitagira abapilote zizwi nka CH4. Gusa igitekerezo cyari kirekire uko cyari kibumbatiye umushinga wo kurasa ku Rwanda nta nkomyi. Aya makuru u Rwanda banza rwarayamenye kuko hari ubwirinzi bw'izi drone bivugwa ko rufite ndibuze kugaruka. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wakurikiyeho Perezida wa Pologne Andrzej Duda, igihugu kiri kugaragara ko mu myaka ya vuba kiri kugirana umubano ukomeye n'u Rwanda, yaje kurusura havugira amagambo akomeye. Icyo gihe Perezida wa Pologne Andrzej Sebastian Duda yavuze ko igihugu cye cyiteguye gufatanya n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano. Yashimangiye ko kizafasha urubyiruko rwarwo mu guhangana n'icyatuma hari icyahungabanya umutekano w'igihugu. Uretse aya masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi, ababiyobora bagarutse no ku bibazo by'umutekano muke ku isi muri rusange n'ingaruka zabo haba ku Rwanda cyangwa no kuri Pologne. Iyi Pologne ni igihugu gihana imbibi na Ukraine iri mu ntambara n'Uburusiya kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 2022. Ingaruka z'intambara zageze kuri Pologne nk'igihugu bwacyo cyakomeje kwakira impunzi za Ukraine kugeza amagingo aya, ndetse zikaba zaranageze kure mu bihugu by'iyo birimo n'u Rwanda. Perezida wa Pologne ati mu gihe u Rwanda rwaramuka rugiye mu kaga twiteguye kuri ubu bufasha. Niyo mpamvu tuganira ku burezi harimo n'ubumenyi mu bya gisirikare.
tuvuga ko urubyiruko rugomba kwitegura kurinda igihugu cyarwo mu gihe cyashozwaho intambara. Twizeye ko tuzanaganira ku mikoranire ihamye mu bya gisirikare. Ibi nkimara kubyumva nakurikiraniye hafi ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, maze nza gusakirana n'inkuru ku rubuga rumwe muzandika ibya gisirikare ifite ihuriye n'aya masezerano ndetse na za drone Kongo yigeze kugura. Iyi nkuru idaciye ku ruhande yemezaga ko u Rwanda rwamaze kwibika ubwirinzi burukingira ibitero by'utudege duto tutagira abapilote tuzwi nka drone. Iyi nkuru yakomezaga ivuga ko ubu ari ubwirinzi ruragiranwa bwaguzwe mu gihugu cya Pologne. Urukibazo bwari bwo ubwa mbere bwitwa Sky Control, naho ubundi bukitwa Field Control. Advanced Protection System mu mpine bita APS, bivugwa ko ariyo kompanyi yo muri Pologne yakoze ubu bwoko bw'ubwirinzi. Kimwe mu bikomeye bukora ni ukuvumbura niba drone zije kugaba ibitero, maze ikoranabuhanga ubu bwirinzi bukoranye rikazikurikirana bikoroshya kuzirasa ziganuka zitageze ku gipimo cyazizanye. Sky Control zibasha kubona icyo bubona mu buryo bwa 3 dimension ibizwi nka 3D. Ifite kandi uburyo bwo kumva drone ziri kure cyane nubwo zaba zitari guhinda. Ibi bikiyongera kuko babwifite mu buryo bwo gutangiramo amabwiriza yo kuba bahita barasizo drone. Ubu ni ubwoko bw'ubwirinzi bukoze mu buryo ubukoresha ashobora koroherwa no guhindura ibyemezo ashobora gufata, ndetse bukaba n'ubwirinzi bushobora gukora mu bihe byose, haba mu bihe by'izuba rikaze, mu mwijima cyangwa se mu mvura ikomeye. Ubwirinzi bwa Pologne bunafite ubushobozi bwo kubangamira ingendo za drone ndetse n'izindi ndege ibizwi nka jamming. Iyo yari Sky Control. Field Control yo n'ubwirinzi nabwo bufite ubushobozi bwo kubona ibintu runaka mu buryo bwa 3 dimension cyangwa se 3D. Ubu kandi bukaba bukoresha ubuhanga mu mibare buzwi nka algorithm kugira ngo ababukoresha bagire ubushobozi bwo kumenya ubwoko bwa drone ije, ndetse banamenye uburyo bushobora kuza kwifashishwa mu gihe cyo kwihanura. Radar y'ubu bwirinzi ifite ubushobozi bwuzuye bwo gutandukanya inyoni na drone, bikiyongera kuko yabasha guhanura amoko menshi atandukanye za drone mu buryo bwegeranye cyane. Ubu bwirinzi abahanga bavuga ko bwihuta cyane, ndetse bukaba bufite ubushobozi bwo guhanurira rimwe drone nyinshi. Field Control izwiho kubasha gukoresha ubwenge buhangano artificial intelligence cyangwa AI bwiyongera ku mashini zishobora kwifashishwa mu kumenya no mu gusesengura uburyo ibitero bije bishobora guhana. Ibihugu nk'Ubwongereza, Cote d'Ivoire, ibyo mu burasirazuba bwo hagati na Afurika byagiye byihahira ubu bwoko bw'ubwirinzi muri Pologne, ahenshi bukifashishwa mu kurinda ibikorwa remezo hirindwa ibitero bya za drone. None mu by'ukuri hari ishingiro rihari ryo guha agaciro ibyavuzwe na Perezida wa Kongo ko azatera u Rwanda, bikaba byarutera gushyiraho ingamba zikarishye z'ubwirinzi. Ese ubundi Kongo yabishobora? Wavuga ko umunsi umwe gusa w'itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere ejo bundi nyine muri 2025 wari uhagije ngo amashusho ya Rubavu tubona uyu munsi abasa neza n'ayagaza nyuma yo kumara amezi 15 minywa y'ibisasu na Israeli cyangwa se ya Los Angeles nyuma y'inkongi y'umuriro iheruka, ntabwo yaba kabije. Nubwo mwumvise kenshi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira igisirikare gihuzagurika ku rugamba, ariko ahari mwahishwe ibindi bintu. Mwahishwe ibanga rikomeye ry'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bihiga ibindi mu kugira ububiko bw'intwaro bubitse ibitwaro karabutaka mu biri no gutuma ishyirwa ku mwanya wa 8 mu bisirikare byakwesura byinshi mu bisigaye kuri umugabane wa Afurika. Utangiye guhigima no kwimyoza wibaza ukuntu yagira igisirikare gikaze maze kazunguturwa na M23. Ubwo uri kwibaza utese ubw'igihugu rutura ushobora gufata kano ka Rwanda benshi dutahamo ukagaterekamo inshuro 89 kitaruzura, cyaba gikomeye gute igihora kiregera amahanga kikaba kitarabyuka ngo kigaterure kidimbe hasi? Areka ngo haya makuru. Kimwe mu bituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abazobereye mu bijyanye n'igisirikare bayitegereza bakayisesengura, bakayitegereza badahumbya bagasanga ari igihugu gikomeye bidasubirwaho mu by'igisirikare, ni zimwe mu ntwari iki gihugu gihunitse zirimo ndizisa n'iziriho zikoreshwa mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya amagingaya. Nk'ubu ku itariki ya 19 Nyakanga 2024 igisirikare cya Ukraine kigambye ko cyahanuye indege y'Uburusiya iri mu ndege zizwiho ububasha buhambaye mu kurasa no gukora ibindi bijyanye n'urugamba ya Sukhoi 25. Ushobora kuba warabyumvise ko iyi ndege yakanze bikomeye umuryango wo gutabarana wa OTAN mu myaka yatambutse. Icyo gihe ibyo bihugu byateguye itsinda ry'inzobere rirayiga neza, rirayisesengura ngo barebe neza uko indege ishobora kuba yabazonga, batangira no kwiga imishinga y'uburyo indege baburizamo ibitero byayo. Icyo basoje bakoze gikomeye bahaye akazina ka Frogfoot. Ni indege iteye ubwoba
ariko by'umwihariko ikaba indege nziza ku bihugu biri mu nzira y'iterambere nk'ibi byo muri Afurika, cyane ko nka biriya byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kongeraho no muri Aziya byamaze kugera kure kuko bakoresha indege ziri mu gisekuru cya 5 n'icya 6. Ese ye iyi ndege ndi kukubwira murayibuka ahagana saa 5:20 mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 7 Ugushyingo 2022 ubwo yavogeraga ikirere cy'u Rwanda. Abaturage b'u Rwanda barimo abatuye Rubavu bikanzemo bati n'ubwa mbere twumvisha ikintu gihinda biteye ubwoba. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yahise itangaza ko indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yavogereye ikirere cyarwo, ndetse iyo ndege yaguye mu Rwanda igihe gito ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Iyi ndege ntiyashyizwe na nyuma yarongeye gusaba irasi baba nk'uko nigeze kubigarukaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora ibi yashakaga kwereka u Rwanda ishinja gufasha M23 ko imbaraga n'imbaduko bafite hari iby'umurengera ku buryo biruta uko abanyarwanda babitekereza, ko binabaye ngombwa ko batana mu mitwe u Rwanda rwatimburwa byaba ngombwa rukavana isomo ko iby'ifi yigira mu mazi atari byo yigira mu mavuta ivangwa n'ibirungo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite indege nyinshi zikomeye mu bya gisirikare, bakagira indege zitagira abapilote za CH4 n'andi moko menshi. Aya makuru ngarutseho muraza kuyakoresha ibyo mushaka kuko ibyo ngiye kukubwira biraza gutuma umwenyura cyangwa ukikanga. Yemerera mpera kwa 27 Mutarama muri 2025 ni umunsi udasanzwe winjiye mu mateka adasanzwe mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo munsi M23 yabwiye abayikunda n'abayigemba ko ku nshuro ya kabiri mu mateka yakubise ivutu rikavudukana ingabo za Kongo maze zikayabangira ingata amaguru agakiza amagara, mu gihe intare za Sarambwe zafataga umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku rundi ruhande ariko abavugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubiragamo ko icyo kinyagisha mu guhamya ibyo berekanaga n'amashusho ingabo zabo zihangana n'uyu mutwe ndetse n'ibitero bagabaga ku Rwanda. Muzi icyo nabonye uwo munsi? Nabonye abakomeretse mbwirwa n'abapfuye, ariko nanone nabonye ibisasu biturikira mu kirere, maze mbajije abazi by'urugamba bambwira ko byari ubwirinzi bw'ikirere bw'u Rwanda bwasamaga busamagwe bya misile byatumwaga na Kongo gusandaza inyubako zitatse umujyi wa Gisenyi zirimo iz'abikorera n'iza leta. Nta busugire bw'igihugu kimwe bugomba guhabwa agaciro kurusha ubw'ikindi. Uko niko abayobozi mu nzego nkuru za leta y'u Rwanda bumva ibintu. Wowe ubyumva ute? Ngaho tubwire muri comment. Jubone nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byiza ntahema kugutegurira. Nawe butaha.